Kичпейил, уяттуу, жөнөкөй жашоонун үлгүсү болуп келген пайгамбарыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл адамзаттын укугун сакташ үчүн келген туган. Аллахым барыбызга товфик берсин. Ошо пайгамбарыбыздын улуу амалдарынын бири намаз окуу. Алланын буйругу. Алла буйрук берди. Акимус сала. Намаз окугула деди. Болду. Пайгамбарыбыз чечмелеп берди буну. Кантип окуйбуз? Кайсы намазды кандай окуйбуз? Жаназаны кандай окуйбуз? Салатын кусуфту кандай окуйбуз? Фарыз намазды кандай окуйбуз? Пешинди, куптан, шамды кандай окуйбуз? Сүннөт, витир важипти кандай окуйбуз? Истисқаны кандай окуйбуз? Бардыгын кажет намазынан бери. Жума намаз кандай окулат? Айт намаз кандай окулат? Намаздан. Бул өзүнчө бир бөлүк. Бул ислам дини намаз менен чектелбейт. Кээ бир ойлобосун, ава только намазды токто, андан башка толтура бизди. Албетте, ибадаттардын эң абзели намаз. Себеп намаздын таасири калган жашоого өтө күчтүү. Калган жашоого. Намаз 1-2 саат эле, бирок наркы 22 саатка бунун таасири чоң. Таасири чоң аябай. Ошого эле эмес, калган жашоого да таасири чоң. Жан алгыч периште келгенде да таасири чоң. Кабырга коюлганда да таасири чоң. Кабырдан туруп Алланын алдына барганда да таасири чоң. Сырат көпүрөдө дагы таасири чоң. Эсеп китепте таразада да таасири чоң. Түбөлүктүү бейиштин алдына турганыңызда да таасири чоң. Бейишке киргениңизден кийин да таасири чоң. Ошо окуган намазыңыз менен вечно пайдаланасыз. Нур бул. Ошон үчүн туугандар, ар бир жакшы амалдын таасири. Бирок мына алхамдулилля пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз менин көзүмдүн кареги дегени жөнөкөй сөз эмес. Жүзүмдүн кубанычы, бейиштин ачкычы. Намаз Алла Тааланын сүйүүсүн тарта турган, жардамын түшүрө турган, хидаятын тарта турган. Алла менен сүйлөшөт, арыз муун, кажетти көтөрө турган, проблеманын баарын көтөрө турган намаз. Ошо намаздын бири кажет намаз. Савабу ман канат лаху хажа фасалла хадихи сала ва даа би хадихи дуа, би хада дуа. Кимдин кандай кажети болсо, адам баласы болгондон кийин бизде кажетибиз толтура. Дүйнөнүн да кажети бар, диндин да кажети бар, ахиреттин да кажети, кичинекей дагы, жеке дагы, семейный дагы, мамлекеттин кажети бар. Бүткүл адамзаттын кажети бар. Кажет толтурабыз. Бу дүйнө кажеттин идиши. Бүтүрүүчү Алла. Кажетти Алла бүтүрөт. Ошого намаз берип атат. Бу намазды мындай оку, мына мындай дуа кыл, Алладан сура, кажетиң бүтөт. Дүйнөнүн кичинекей, ахиреттики чоң. Эки дүйнөнүн кажетин бүтөт. Ушу намазды окуп туруп дуа кылсын дейт, ушу дуа менен. Усман ибн Хунайф радıyallahu anhu sahaba айтат: "Анна а'ма ата ила Расулилlah sallallahu aleyhi ve sellem." Bir gözü aziz, mümkünçülüğü çektirilgen, gözü görübөгөн. Sokur adam, gözü kör adam. Peygamberimize geldik. Fakale aytti: "Ya Resulallah" dedi. "Ud'ullah yakşifa li an basari." Bana dua kılvayspa. Allah Teala men gözümü açıp versin dedi. Gözü görübeyt. Men gözümü açıp versinçi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti: "Vad'uk, dua kılayım mı?" dedi. Kale: "Ya Resulallah" mınday dedi. "İnnehu qad şaqqa aleyye dehab basari." Bana öte maşakkatlı olup ketти bu gözümden ketkanı. Kıynaldım dedi. Gözüm görübey. Biz azı gözümüz var, жүрөбүz da. Жөнүндө лента тагып бир 2 saat көчөдө сумга барып келген көрөсүң. Көздүн кадырын билесиң. Көздүн кадыры канча чоң экен. Аял бала чакаң үй бүлөңөмдө эле бир жарым саат отурчу балдардын арасында карабай эле. Кандай кыйын экен билесиң. Көздүн кадырын көзү жоктон сура дейт. Ошону айтып берет. Көздүн канча кадыры бар экен. Бул айтты, кыйналып кеттим дейт, көзүм жок. Дуа кылыңыз, Алла Таала мага көзүмдү кайтарып берсин dedi. Пайгамбарыбыз айтты: "Фанталик фатавадда." Бар дагы дарат ал dedi. Биринчи эмне кыл dedi?
Darat al dedi. Darat Allah subhanahu wa ta'ala'nın farzı. Daratta 4 farz deb aytabız. Darat al dedi mınake. Allah'ın farzını atkar birinci. Allah'a jakınday turgan joldu ayta başladı. Sebep darat namazdın açkıçı. Namaz beyiştin açkıçı değil. Biri açat da bularçı. Darat bolsa namaz açat. Daratsız namaz bolboydu. Namaz bolsa beyişt açat. Beyiş insanın en çoğun kajeti. En ulu jana tübölüktü akırkı kajeti. Oşonu açkandan keyin bu dünya problema yok. Namaz oşunçalık ulu, oşunçalık çoğun, tübölüktü vakıtta açatkandan keyin bu dünyanın kajetleri namazdan aldığında çıpıka. İşenim gerek bizge. Peygamber aytkanda işenim gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkanday okuu gerek. Sollu kama ra'aytumuni usalli. Sizler namazda okugula, men namaz okup жатканын көрүp турганыңардай окугула дейт. Peygamber sahabalarga үйрөттү namazды. Sahabalar namaz arkılı emне maселелерди чечти. Ой. Bu azır aytып атат. Бардагы дарат ал дейт. Summa salli rak'atayn, andan keyin 2 rekat kajet namaz okuyayım. 2 rekat namaz okuyayım. Allah'ın aldına turup Allah Teala'ga özüңdүн kulçulduğunu görsetip jakşı niyet kılıp kalыс Allah üçün 2 rekat namaz oku. Ya namaz jönökөй nerse emes. Hidayattın eşigin takıldata turgan namaz. Rızkının eşigin takıldata turgan namaz. Beyiştin eşigin takıldata turgan namaz. Kajetni bütüre turgan eşikti takıldata turgan namaz. Şifanın eşigin takıldata turgan namaz. Ынтымактын eşigin takıldata turgan namaz. Fasalli rak'atayn, 2 rekat namaz oku. Bak özüňe gelip şaşılbay, narjak berjakты oylabay, bolup kalabı, bolbay kalabı dep ekilenbey, şeklenbey. İşenim meni. Allah kulçunu daratты aldыңыз. Namaz açıldı. Emi namaz arkılı bardı kajet açılat aldı. 2 rekat oku. Summa kul. Andan keyin ayt dedi, mınday dep. Allahumma inni es'aluka ve ateveccehu ileyke bi nebiyyi Muhammed nebiyyir rahma. Ya Allah, men senden surayım. Dua kılıp da. Men senden surayım. Ve ateveccehu ileyk, men sana yüzdönömün. Paygambarım menen. Bunda çetkinde Peygamber Muhammed Aleyhisselam'da ortaga salıp, Muhammed Peygamber'imdi ortaga salıp, alganday Peygamber? Rahimdu Peygamber. Nebiyyur Rahma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adam zattın en rahimdusu Muhammedur Resulullah. En borgeri Muhammedur Resulullah. Adam zattın en rahimdusu, en borgeri Muhammedur Resulullah. Peygamberimiz adam zatga emes, hayvanlarga da rahimdu. Hayvanlarga emes, jinlerge da rahimdu. Jinlerge emes, periştelerge da rahimdu Peygamberimiz. Bütkül alamga rahimdu. Allah uşunday kılıp jaratıp jönöttü. Ve ma arsalnake illa rahmeten lil alamin. Biz seni ey Muhammed bütkül alamga rahim kılıp jiberdik deydi. Ey adam zat menen insanlar, sizlerge rahimdu jaşoonu үйrөтүш үчүн biz Muhammed Aleyhisselam'ды jiberiп atабыз deydi. Kimlerge? Adam menen insan jinlerge rahimdu jaşoonu үйrөтүш үчүн. Peygamberimiz geldi, kanday jaşoonu? Peygamberimizin adı Nebiyyur Rahma. Mana. Peygamberimizin adı Nebiyyur Rahma. Rahimdu jaşoonu үйrөtүүчү peygamber. Mana. Peygamberimizin adını bilesizmi kim? Rahimdu jaşoonu үйrөtүүчү peygamber. Allah. İnsanlar bir-biriňerge rahimdu bolgula, uşunu үйrөткөн peygamber. Ata-eneler baldarga rahimdu bolsun. Baldar ata-enelerge rahimdu bolsun.
bir tuğandarga rayımdуу bolsun. Ушундай жашоону үйрөткөнгө келген Мухаммад алейхиссалам. Baylar, kembagaldarga rayымдуу болгула. Baylar, силерди Алла Таалам бай кылды. Рызкыңарды кенен кылып, акчаңарды көп кылды. Ошого бир кыйынсыныш үчүн, текеберлениш үчүн бейбечараларды, кембагалдарды кемсинтиш үчүн берген жок. Ошолордун хажетин бүтүрүп, өзүнүн түбөлүктүү ахиретин куруп алыш үчүн берди байлыкты. Байлар райымдуулук кылгыла кембагалдарга. Кембагалдар силер ал байларга райымдуулук кылгыла. Анын байлыгына суктанбай, жакшы амалына суктан. Эгер жакшы амал болбосо, ага райым кыл. Ушу тозок алып бара турган нерсеси. Ушу байлыгы. Эркектер аялдарга райымдуулук кылгыла. Эне бар, эже бар, апа бар, кыз бар, карындаш бар, небере бар, аял заттын баарына райымдуулук кылгыла. Пайгамбарыбыз ушу жашоону үйрөттү. Буйрук дагы берди, көрсөттү дагы, үйрөттү барды. Бийлерге, кембагалдарга, кулдарга райым болгула деп. İnsanın жалпысын Алла пайгамбарыбыз айтып койду. Нерен? Айвандарга райым болгула. Карачы. Ирхаму ман фил ард. Жер бетиндегилерине бардыгына райымдуулук кылгыла деди го пайгамбарыбыз. Карачы. Жер бетиндегилерге мышыгы болобу, башкасы болобу, ити болобу, райым кылгыла. Ирхаму ман фил ард. Ярхамукум ман фис сама. Асмандагылар силерге райым кылат. Ар-рахимун ярхамухумур рахман. Райым кылуучуларга райымдуу Алла райым кылат. Ман лам ярхам ла юрхам. Ким райым кылбаса да райымдуулук болбойт. Бу киши көз азиз киши. Пайгамбарыбыз айткан. Дарат ал. 2 рекет намаз оку. Андан кийин дуа кыл. Ne деп? Ya Allah, men senen surayım. Senen gana surayım. As'aluka ve atavajjahu ileyk bi nebiyyi Muhammed nebiyyur rahma. Sana ya Allah men cüzdönümün. Peygamberim Muhammed aleyhisselam rayımdуу жашоону үйрөтүп келген пайгамбарым Muhammed aleyhisselamды ортого коюп, менин о амалым сапсем болбогон амал. Bir жакшы амалым жок сага көрсөткөнгө лайыктуу боло турган. Бирок мен пайгамбарым Muhammed алейхиссаламды ортого коюп сурап атам. Ошо аркылуу сурап атам. Таважжаху илейка би набийи. Пайгамбарым Muhammed алейхиссалам набийюр рахма менен. Ya Muhammed inni atavajjahu ila rabbi bika. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Men sizge mınake. İnni atavajju ila rabbi. Siz arqılуу Robuma жүздөнүп атам. Şunday dep ayt dedi. Ayyakşifa li an basari. Allah Taala menin gözümü aç bersin. Kajetini suragana. Uşu sözdөрдү aytıp anan kajet surады. Allahumma inna es'aluka ve atavajjahu ileyka bi nebiyyi Muhammed nebiyyir rahma ya Muhammed inni atavajjahu ila rabbi bika ayyakşifa li an basari. Anan kimra sözdü koşaydı. Allahumma şaffi'hu fiyya. Ya Allah, Peygamberimizin şafaatını sen kabul kılgın. Men turalı şafaatın. Ve şaffi'ni fi nefsi. Yani meni özümdün nefsime dağı yağlı ortamçılık kılgın. Uşunday kıldı ele ne oldu? Faraca vakat kaşafallahın basari. Allah Teala gözünü açıp verip koydu. Şu dualardı kılganda gözünü açıp verip koydu. Ravahu Tirmizi. Mına hazırkı aytkan hadis. Kajet namaz. Gözü azizden Allah Teala'm gözün kaytarıp bergeni, Peygamber sağa duanın үйrөткөнü İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh kitabında alıp gelgen ve sahhahu jana sahih dep aytkan. Ve Nasai ve İbn Maja ve İbn Huzayma ve Hakim İmam Nasai dağı rivayet kılat, İbn Maja dağı, İbn Huzayma dağı kitaplarının atları. Ve Hakim Mustadragında ve qala sahihun ala şartil Bukhari ve Muslim. Bul İmam Bukhari'nin jana İmam Muslim'din özünün şartları var, muhaddislerden oşogo dal gelet. Sahihinde deydi. Mına kajetli öğrettik o. İmam Tirmizi, İbn Mace, İmam Hakim sanatları men Abdullah İbni Abi Avfa degen sahabadan
радиаллаху анхудан риваят, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мындай деген хадис бар: "Ман канат лаху илаллахи хажа", кимден Аллаға қажеті болса, ау иля ахад мин бани адам, же бір адамға қажетіңіз болса. Мақұл ба? Аллаға қажетіңіз қандай? Алла бізге жашау беріш керек. Алладан жашау сұрайбыз, өмір сұрайбыз, денсаулық сұрайбыз Алладан, хидаят сұрайбыз, иман сұрайбыз. Алла Тааладан, Аллаху акбар, бейш, разычылын, райымын сұрайбыз, айкөлін сұрайбыз, Алланың берекесін сұрайбыз, қажет болдыра. Же адам баласына дейді. Адам баласына бір іштері бар ле, аны сұрай тұрған. Нан, киім, көчө, жана бешке жардам бере тұрған. Аспаптың алдындағы негізгілер. Ал не қылсын? Фалията алды, тәрат алсын. Не қылыш керек екен? Демек, қандай проблема болса, сразу эле әркімге чалып, әркімге шығып, ана тополон қыла өрбей, сразу тәрат алыш керек екен. Қандай қылыш керек екен? Бірінші ушу сізде, бізде туған, жаратқан Алла қажеттеріңізді ең жақсы білуші өзі да. Алла Тааладан дағы бізге жақын, Алла Тааладан дағы біздің қажеттерімізді білуші зат жоқ. Шон үшін ең бірінші тәрат алып, Алланы барды. Тәратты жаңылап ал. Андан кейін, вал юхсинул вуду, ептеп-септеп емес, тәратты жақшылап ал дейді. Қандай ал? Чала бучук шашылбай, жақшынақай қыбланы қара отырып, соның қылып сүннеті менен, әдеби менен тәрат алыңыздағы, вал юсолли ракаатайн, 2 рекет намаз. Қажет намаз. 2 рекет намаз оқыңыз. Сумма нүсни алалла, андан кейін Аллаға сана алқыш айтыңыз. Біліміңізге жараша, Алланы мақтаңыз. Алла субхана ва тааланы мақтаңыз. Андан кейін вал юсолли ала наби, кейін пайғамбарымызға салават айтыңыз. Аллаға алқыш, мақтау саналарды айтқаннан кейін пайғамбарымызға салават айтыңыз. Андан кейін суммал яқул, андан кейін мындай деп айтыңыз дейді. La ilaha illallahul halimul karim. Мынаны біз жатташымыз керек та. Subhanallohi robbil arshil azim. Емеде бар ғой? Аллахумма салли ала Мухаммад. Фазаил амалда. Оқыдыңыздар олай? La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallohi robbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka mujibat rahmatik وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين degan dua. Жатташыбыз керек. Ешқандай емес. Біз әр нәрсені оқып атабыз, әр нәрсені біліп атабыз, әр нәрсені жаттап атабыз, әр нәрсені үйреніп атабыз. Ошо жашообуздағы бір аз бөлік бізге ең керекті нәрсені не үшін оқып, не үшін жаттап алабыз? Жатташыбыз керек. Азыркы алхамдулилlah кейде жалпыбыздың қажетіміз бар. Роббана ла тада лана, о роббыбыз деп ошондан да кайрылабыз. Эгер өзүңүз болсо Робби ла тадали, я Алла деп, анда ошо жеке менен қажет кандай болсо. Мынакей да окуп берейин. Ла илаха иллаллахул халимул карим. Subhanallohi robbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ism. La tada'li dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. كين زاد ابن ماجه رحمة الله عليه بغا قوشمچа мына риваятты кошкон экен. Summa yasal min amri dunya wal akhirah, кийин дүйнөнүн да ахиреттин ишин сурай бериңиз. Ушу дуаны окугандан кийин. Ма яша, эмнени кааласаңыз. Fa innahu yuqaddar, иншалла чечилет. Мукаддарда болгон нерсесинчи. Которо берейин, Ла илаха иллаллахул халимул карим. Алладан башка сыйынганга лайык зат жок. Алла Таала халим, жумшак, көтөрүмдүү. Жараткан Алла субханаху ва таала карим, берешен зат Алла Таала жоомар. Субханалла, Алла бардык айыптан таза. Роббул аршил азим, улуу арштын ээси. Alhamdulillah Rabbil alamin, бүткүл аламдын Роббысы Алла Таалага мактоо болсун. Ас'алука
Men senden surayım ya Allah, mucibati rahmatik. Sen rayımdılığыңды vacip kıla turgan nerselerde surayım. Demek senin suray turganım ya Allah, qaysı amalды kılayın, чтоб sen rayımı oşuğa düşe turgan bolsun. Şunday amaldарды surayım. Sen rayımını vacip kıla turgan nerse. Ve azayma mağfiratik. Ya Allah, bekem senin geçirimdülüklerini surayım. Anlık mınanday, çeçkindүү geçirimdülüğünü surayım. Ya Allah. Ve ghanimata min kulli bir. Bardık жақшылықтардың олжосын surayım. Бардық жақшылықтардың соғын surayım, берекесін surayım. Олжосы мынакей. Ганиметін қарап тұр. Вассаламата мин kulli ism. Бардық күнөөлөрдөн амандықты surayım ya Allah. Allah Taala'dan surap atасыз. Бардық күнөөлөрдөн ya Allah амандықты surayım. Мейли көзгө тиешери күнөө болсун, кулакка тиешери күнөө болсун, алкымга, тилге, мээге, ойго, колго, путка, түнгө, күнгө, сапарга, акчага, денеге, кандай гана күнөө болбосун. Бардык күнөөлөрдөн амандыкты, саламатчылыкты сурайм ya Allah деп. Андан кийин ла тадали дамбан илля гафарта. Менин бир да күнөөмдү калтырбай кечирип кой. Вала хамман илля фаррачта. Bir daha kaygımdı kaldırmay bardığın joyup koy. Ve la haceten hiyalaka ridan illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, qanday gana menin kajetim bolsun. Sen ele razı olsan oşonu çeçip koy. Ya arhamar rahimin, o rahim kılıçılardın rahim kılıçısı degendi var. Mana qara. Ne degendi үйrөтүп atar. Meyli Allah Taala'ga olgan kajetingizde uşunu okuyunuz. Adamga olgan muhtaçlığınız çıkıp kaldı, uşunu okuyunuz deyip. Eköne teң пайгамбарыбыз айтып. Kimnin qanday qajeti bolsa Allah'a, je bani adamga, adam balasına deyip. Anda darat alıp, namaz okup, Allah'a alkış sananı aytıp, daratты da жақшы толук kılıp, пайгамбарыбызга salavat aytıp, andan ki buna duanı okur. Keyin qajetiniz wala hajatan hiya laka ridan degende, oşo qajetти aytып atkanda qanday qajetiniz bolsa oşonu aytыңыз кыргызча. Tü? Oşol жерге wala hajatan je oyuңuzda ниет эле кылып коюңуз, кажетиңизди Алла билүүчү. Ниетиңизди билүүчү, айтпасаңыз деле билүүчү. Эгерде тил менен айтып коём десеңиз деле мейли. Тил менен жүрөк коштолуп калсын. Бисмилlah. Дүйнөнү дагы сурайлы Алладан, ахиретти дагы сурайлы. Нени сурайлы? Роббана атина фид дунья хасана. О Роббубуз, Кур'анда бул. Пайгамбарыбыз ушу дуаны өтө көп кылат dedi. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Bu ayet. Bakara suresinde. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Bukhari'nin rivayeti. Jönde Rabbana de başlasanız da olur. Allahumma Rabbana de aytsanız da olur. İki öteң var. Ayette de hadiste de var. O Rabbimiz, bizim жаратуучубуз, кажетибизди бүтүрүүчү. Дүйнөдө бизге жакшылык бер. Дүйнөдө эмне бер бизге? Жакшылык бер. Ахиретте жакшылык бер. Жана дозоктун отунан куткар. Дозоктун отунан бизди сакта деген дуа. Дүйнөдөгү жакшылыктын мааниси эмне десе, сахабалардан, табииндерден, машалла, ар кандай тафсирлер айтылган. Кээ бирлер айткан пайдалуу билим деген. Bu dünyanın жақшылығы пайдалы bilim. Bu dünyanın жақшылығы ne ekeni? Allah'ını tanıy turgan, Allah'ın akısını tanıy turgan, Peygamber'i tanıy turgan, ahiretni tanıy turgan, adal aramdı tanıy turgan, пайдалы bilim. Bu dünyada ahiret kavurda paydası tiye turgan ilim. Oşonu bu dünyanın жақшылығын ber degeninizin manisi, ya Allah bu dünyada bana пайдалы bilim ber degen sorağı uşkeni. Kebirler aytkan, imandı urpak degen. İmandı ayal, imandı bala, imandı kız ber degen söz eken. Ne degen bergeni? Ayalдар olsa imandı joldaş ber degeni, kız bala olsa. İmandı bala çaka ver degeni. Demek imandı üy bile, imandı urpak ber degen. Bu dünyadaki жақшылыкты suragandı manisi ne eken? Ya Allah bu dünyada bana жақшылык ber. Kanday? İmandı üybüle, imandı urpak ber. Kebirler aytkan. Bu dünyada жақшылык ber degeni, ya Allah adaldan ırıskı ver degen. Adaldan ırıskı ver. Keң ırıskı ver. Berekeli ırıskı ver.
Adaldan. Hadislerde келет. Берекелі ырыскы, кең ырыскы, макулбу? Адалдан ырыскы, Алладан сурайт. Демек, ушул жерде сиз үчөөн тең сурап койсоңуз болот. Я Алла, дүйнөдө жакшылык бер. Эми жакшылык билгеним дагы бар, билбегеним дагы бар. Билген жакшылыгымды да сурайм, билбеген жакшылыгымды да сурайм деп айта бериш керек. Дүйнөнү, Алла Тааладан. Анан негизги мына 3 азыркы 3 айтылган тафсир көбү ушу алымдар ушуга токтогон. Пайдалуу билим, иманды үй бүлө урпак, адал ырыскы. Бу дүйнөнүн жакшылыгы мына. Будан өткөн жакшылык жок. Будан ашыкчасы ашыкча. Ушул берилген болсочу, бүттү. Ушул үчөө берилген болсо бүттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде келет. Ман асбаха минкум аминан фи сирби, муафан фи бадани, ва индаху куту йауми, кааннама хуйизат лаху дунья. Kim sizlerden arаңардан таң аттырса, үй бүлө бала чакасында амандыкта, ден соолугу жакшы болсо, bir gündük ырыскысы болсо, bir gündük ырыскысы, бүткүл дүйнөнүн байлыгына бадыша болуп тур бул дейт. Кааннама хуйизат лаху дунья. Ага бардык берилип тур колуна бадышачылыгында. Үй бүлөбүз аман болсун. Ден соолугубуз чын болсун. Ырыскыбыз адал болсун. Аллаху акбар. Алла баарыбызга насип кылсын. Амин. Алла Таала дүйнөнү жакшы көргөнүнө да берет, жаман көргөнүнө да берет. Унутпаңыз. Көбүнчө жаман көргөнүнө берет. Бирок иман, динди жакшы көргөндө гана берет. Гана. Только. Кимге экен? Кимди Алла жакшы көрсө, ошого гана берет. Эми сиз билгиңиз келсе, Алла мени канчалык жакшы көрөт десеңиз, всё, проблема жок, айтабыз. Сиздин жашыңызда канча дин бар? Ошончолук сизди жакшы көрөт. Алла мени канчалык жакшы көрөт экен билгиңиз келсе, ана. Баарыбызга оңой эле экен. Ар бир эркек аял жөнү билип алса болот экен. Алла мени канчалык жакшы көрөт. Ар ким өзүнө суроо берсе, любой адам билет экен. Бай, кембагал, эркек аял айырмасы жок. Кыргыз, өзбек, казак, тажик, дунган, уйгур, орус, корей, ким болсун. Алла мени канчалык жакшы көрөт деп билгиңиз келсе, сиздин жашооңузда канча дин бар, ошончолук жакшы көрөт. Бүттү. Алла Таала пайгамбарыбызга түшүргөн диндин 1% болсо, сизди 1% жакшы көрөт. Пайгамбарыбыз алып келген диндин ошол толук диндин 5% болсо, 5% сизди жакшы көрөт. 10% болсо, 10% жакшы көрөт. Сахабаларда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген дин 100% эле, Алла 100% жакшы көргөн. Радияллаху анхум аджмаин. Алла разы болсун алардын баарына. Радияллаху анхум ва раду ан. Охо. Алла алардан разы болду. Алар дагы Алладан разы болду. Мынандай белек берилди. Алланын разылыгы ридвануллахи акбар. Эң улуу нерсе Алланын разылыгы. Бейиште эң акыркы бериле турган сыйлык Алланын разычылыгы. Ошону Алла бу дүйнөдө эле берип койду сахабаларга. Эмне үчүн? Алар пайгамбарды угушту. Эмне үчүн? Алар пайгамбарды моюн сунушту. Сами'на ва атa'на. Уктук, баш ийдик деп чечим чыгарышты. Бизге окшогон жок. Укпай, укса түшүнбөң, акырын. Таби көрө жатарбыз деп, же кылбай. Biz hazır uqpayız, uqsaq qılbayız. Problema uşo. Şunun için aytıyoruz, ya uğaylı. Uqqandan keyin qılaylı. Eki nerseni. Birinci жақшы uquş kerek. Жақшы niyet meni. Egerde çın niyet menen uqsaqça,
Allah kılganга söz tevfik berет, bilip koy. Çın niyet menen ele egerde uksak Allah'ın sözün, peygamber sözün, Allah mümkünçülüktün eşiğini açpay koyuşu mümkün emez. Allah gayrattуу zat. Allah gayrattуу zat. Allah'a kadam taştap. Anan Allah subhanahu wa ta'alaga cevap berip, "Joğanday, mümkün emez." Hadislerde aytılır. Bir karış yakındasa, bir kulaş yakında aytılır. Şunçu tuğanlar, Allah Teala bazı tevfik versin. Dünya ahiretindeki hazır hadiste aytkanday көбүрөөк şu bağlılıklara qaraylı. Buna kaçet namaz. Abdullah ibn Masud radıyallahu anh'a rivayet var. İmam Hakim kitabında alıp kelgen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "İsnata aşarata raka'atan tusallihinna min leylin aw naharin ve teteşehhad bayna kulli rak'atayn. فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثني على الله عز وجل وصل على النبي ثم اسجد واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات ثم قل اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة ثم سل حاجتك ثم ارفع رأسك ثم سلم يمينا وشمالا ولا تعلموها سفهاء فإنهم يدعون بها فيستجابون." Acayip. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kayıtıdır. 12 rekat oku deydi. Kaç rekat deydi? İsna aşara. 12 rekat oku. Gündüzü olsun, tündesi olsun. Bir problemi olup kaldı o. 12 rekat oku. Kanday kılışınız gerek ne? 12 rekat oku da tatbirdeç. Gündüzü tündesi ayrıma yok. Min leylin ava nahari. Главный makruh vakt bolbosun, oşunu aytıp koyayın. Buna kajet namazlar tuğanlar, bu nafil namazlarga giret dağı. Makruh vakt 5. Oşol uçurlarda okusa bolboyt, kalgan 24 saat okusa bola öğret. Tak. Birincisi, gün çıkıp atkanda. Bolboyt. Tıyı salınlar. İkincisi, çak düştü. Üçüncüsü, gün batı atkanda. Üçü bilip aldık olayla. Çıkkanda, çak düştü, batı atkanda. Üçü boldu. Andan keyin taң atıp kandan, gün çıkkanга çeyin, asırdan gün batkanga çeyin. Büttü 5. Var o zaman öyle bilip alabız. Oşol uçurlarda okusak bolboyt. Kalgan uçurlarda okuy öğretkemiz. 12 rekat. Peygamberimiz aytты, 12 rekat okuysun. Her bir 2 rekatten keyin taşahhudga oturasın. Demek 12 rekattiçe bir niyet menen de okup koysa bolat. Düşündünüz mü? 8 rekatte bir niyet menen, 6 rekatte bir, 4 rekatte bir. Misali bir niyet menenç, bir Peygamberimiz aytkanı, her birimiz 2 rekatten kılıp okuyor. Taşahhud okuysun. Oturup ta. Fayda taşahhatta fi ahir salat, akırkı taşahhudda okuganыңızdan keyin, oşol yerde siz Peygamber salavat aytkandan keyin Allah Taalaga maktуу aytыңыз. Allah Taalaga maktуу aytыңыз. Peygamberimize salavat aytыңыз. Andan keyin sajda kılыңыз deydi. Kayradan. Menü Vakra ve ente sacid Fatihatel kitab 7 marrat. Sajda kılgan avalыңızda 7 jolu Fatihani okuңuz deydi. Kança jolu? 7 jolu Fatihani okuңuz deydi. Andan keyin aytыңыз. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. 10 jolu. 7 jolu Fatihani okuduk bu. Andan keyin kança jolu? Oşu secdede ele, secdede ele. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. 10 marrat 10 jolu okuyuz. Andan keyin ana buna duan jattaş kerek. Allahumma inni es'aluka bi ma'aqidil izz min arşik ve muntahar rahma min kitabik ve ismikel a'zam ve ceddikel a'la ve kelimatikel tamma deyip uşunu aytkandan keyin anan kajetinizni soraңыз deydi.
Summa sal hajatак. Анан кажетиңизди сураңыз. Ушу дуаны окугандан кийин. Анан суммарфа раса кийин башыңызды көтөрүңүз. Сажда кылдыңыз да. Саллим ямина ва шималан. Оң жака салам берип коюңуз. Анан сол жака салам берип коюңуз. Намазды бүтүрүңүз. Бирок акмактарга үйрөтпөгүлө ушуну дейт. Неге? Алар дуа кылат, кабыл болуп кетет дейт. Ал жаман нерсе да дуа кылышы мүмкүн да. Келесолорго үйрөтпөгүлө дейт. Бул дуаны мына айтып атат. Вала туаллимуха ас-суфаха. Келесолорго үйрөтпөгүлө буну. Эмне үчүн? Fa innahum yad'una biha. Алар ушу дуа менен дуа кыла турган болсо тег келесолор. Фаюстажабуна. Дуасы кабыл болуп калат дейт. Буну алхамдулилла имам Хаким рахматуллахи алейхи айтат. Хумейт ибн Харб айткан. Мен буну тажрыба кылып көрдүм. Хак деп тапканмын дейт. Аллаху акбар. Ва кала айюхум ибн Али адубайли. Кимин ерсердине? Ибн Али болгон. Мен Аллах айтып атат. Мен дагы буну фаважаттуху хаккан дейт. Кад жарраптуху. Мен тажрыба кылып, өзүм амал кылып көрдүм дейт жашоомдо. Фаважаттуху хаккан, акыйкат таптым муну дейт. Имам Хаким айтып атат. Кала лана Абу Закария айткан. Мен дагы кад жарраптуху фаважаттуху хаккан дейт. Имам Хаким дегени, тугандар, бул дагы хадисти топтогон да. Азыркында хадис китептеринин бири ошол Мустадракул Хаким деп коёт. Бул киши да машаалла ушундай китеп топтогон. Анан кийин о киши айтат. Имам Хаким айтат. Ал да кад жарраптуху факат важатту хаккан деген бардыгы. Ушинтип Хуласатул калам тугандар, кыска сөз айтканда, мына кажет немелер бүтүрө тургандар. Алла таала марзу товфик берсин. Абуабул Джум'a. Савабу man ihtasala yawmul Cuma lil Cuma. Cuma günü Cuma üçün gusül kılуу. Özü Cuma günü Cuma namazı üçün gusül kılуу degen var. Düşünüp alayım. Cuma günü Cuma günü üçün gusül kılуу var. Cuma günü bir Cuma'da bir jolu gusül kıla degen Peygamberimizin aytkan hadisi dagı var. Meni mi? Demek subhanallah, şu bir gusül kılıp üçön teң niyet kılıp koysanız bolat. Bardı gete öyle. Üçön teң soğun alasın. Hadi şu hadisleri ayıp veriyor zaten. Cuma üçün, Cuma gün üçün, Cuma namaz üçün. Meni mi? Bir hafta üçün. Eğer de acılık umraga barıp kalsanız, Cuma olup kalsa, ihram üçün de hem koşu koyuyorum. Eğer de maşallah ahnikenizde cuvayınız olsa, baş koşkan olsanız, anı deli. Bardığın bir okmen 3'lü 4'lü cönün atsanız. Soğuktun barın alasın. Ana mınal neyim hazır mesele, Cuma günü. Cuma günü Cuma üçün de. Abdullah İbni Abi Katada aytat, atam girip geldiler deydi. Yüge geldi deydi. Men juğunu atkan lem deydi Cuma günü. Anan aytıptır. Sen bol juğunu atkanın janabattan mı, je Cuma üçün mü deptir. Baş koşkondan keyin de gusul üçün oşunda alıp atasın mı deptir bol juğunu atkanın, gusul kılıp atkanın. Je olsa Cuma üçün juğunu atasın mı dese? Bul aytıptır min janabatin. Bul gusul, şu baş koşkondan keyin gusulu. Dese anda dağı bir gusuldu kaytalap al deptir. Cuma'ga. Ayet guslan ahir. Men uqqamın deydi Peygamberimizden. İnni sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul bunday degen. Man iktasala yevmel Cum'a, kim gusul alsa Cuma günü, kana fi taharatin ilal Cum'atin ukhra, kiyinki Cuma'ga çeyin inşallah bu taza turat deydi. Ravahu Tabarani ve İbn Huzayme ve İbn Hibban ve Hakim ve kâle sahihun ala şartı Bukhari ve Muslim. Mananday deydi aytkan. Hazırki aytkan kitapların bu yeleri. Abu Umama'dan da rivayet var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Peygamber zaten innel gusle yevmel cum'a la yesullul hataya min usul şar istilalen ravahu Tabarani bi isnadi ricalihi sikat. Cuma günü gusül alı bul çeye Cuma günü kim gusül alsa al kata günölördü çaştın tüyünen suurup çıkat deydi.
Эчтекени калтырбай баарын алып чыгат деген сөз да. Чачтын түбүнөн min usul şa'ar. Yasulda surup çıkart deyip var. Bir hadise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Man iqtasala yawmal cum'a kuffirat anhu dunubuhu ve hatayahu." Kim cuma günü gusül alsa, andan günölörü jana kataları geçirilet. Albatta tuğanlar, kichine günölör bardı. Çoğun günölörge tövbe gerek. Adamın akısı olsa kaytarıp berүү gerek. Savabu salatul cuma ve fadl yevmiha ve saatiha. Yemi cuma namazın soğuğu. Cuma namazı okuyup жүрөбүз мынакей. Soğuğun bilip alınız. Artıkçılığı, cuma gündün artıkçılığı. Jana cumanın saatinin artıkçılığı. Abu Hurayra'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "As-salavatul khams vel cum'atu ila'l cum'a ve Ramazan ila Ramazan mukaffiratun ma baynahunna izectunibatil kebair." Ravahu Muslim. İmam Muslim getirgen hadis. Abu Hurayra radıyallahu anh'dan. Peygamber aytat: 5 vakt namaz var go. Biri-birinin ortası, bir cumadan keyinki cumaga, bir Ramazandan keyinki Ramazanga, ortasında bardık günler geçirip ketет deydi. Çoğun ele günöden saktansa. Çoğun günölerden saktalıngan bolsa, boldu. Ötken cuma okudunuz ele, mına cumаны okudunuz, uşu cumanın berekesi menen bir cumanın içindeki kişineke günü var, yok da, yok. Mınanday kasiyet eken. Peşim menen cumanın ayrıması. Peşim namaz menen cuma namaz. Eko bir uçurdale okullar. Peşimdeki bağımdattan peşim geçen kılan günler geçirilir. Birip bilbey kişineke günler geçirilir. Peşim okup koydunuz, bağımdattan birip bilbey günü bar geçirilir. Ha cumanıkı bul cumadan keyinki cumaga çeyin. Cumanın kasiyetini görünüz. Ramazandıkı, Kuda kalsın Allah Teala esen ama barzo Ramazan'a jetkirsin. Allahu akbar. 2 ayana biraz da gün kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua anlattı da. Allahumma barik lana fi Recep ve Şaban ve balighna Ramazan. Ya Allah bereke ver bizge. Şaban ayına, Recep ayına, Şaban ayına, jana Ramazan'a bizi jetkire gör deydi. Allah Ramazan'a jetkire gör dua kılatты. Hiç kimnin garantiyası yok da jetebe jetpeybi. Allah'tan suraşыбыз керек да. Барды Allah'ın kolunda da. Mınake, mınanday деп атат тугандар. Бирок мына кабайыр бар го, жалган сүйлөгөн, ушактаган, жала жапкан чоң күнөө кирет бу. Бүгүн биз чоң күнөө десе эле баягы зына, арак, кумар деп эле ойлоп калганбыз. Ал эмес да. Чоң күнөө деген. Чоң күнөлөрдөн сактанса, мына күнөлөр кечирилет. Abu Hurayra rivayet Peygamber aytat: "Men tavada fa ahsana wudu, summa atal cum'a wastama'a wa ansata, ghufira lahu ma baynahu wa baynal cum'a wa ziyadatu salasati ayyam." Wa ziyadati salasati ayyam. Ravahu Muslim. Kim жақшылап таарат алса, кейін cuma келсе, құлақ салып отырса, un çıkmasa, anın murunqu cumadan şu cumaga çeyin günü geçirilet, plus da 3 gün qoşumça günü geçirilet. 10 gün eken de. Abu Said Hudri radıyallahu anh rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Khamsun man amilahunna fi yawmin katabahullahu min ahlil cennet." 5 amal var eken tuğanlar. Bir günde kim şu 5'ünü atkargan bolsa, Allah'ını beyişlik dep жазып salat deydi. Aytayım mı? Man ada maridan. Kim oğruluğunu ziyaret kılsa. Men үйүндө, beytapkanada, больницада, klinikada ayrılması yok. Ziyaret kılsa. Ve şehide cenazeten. Cenazaya katışsa. Müslümanın kıla turgan işleri. Müslümanın kıla turgan işleri. Ve savma yevman. Oroza kırmasa. Ve raha ilel cum'a. Cum'a barsa. Ve ataka rakabeten. Kuldu azat kılsa. Ravahu İbn Hibban. İbn Hibban aytkan. Qaysı günü şu 5 öne kıla turgan bolsa, ne gene? Beyişlik dep жазып koydu. Emi anda cuma günü oroza karmaş керек eкен da. Tuğan meseleni ugu alaylı. Cuma gündün özün oroza karmaga makruh bolup kalat.
6-чы күн же 4-чү күндө кошуш керек. Эгерде каза болуп калса макруh болбойт ал. Каза аткарыла берет. Казаңыз бар да. А бирок жөнөкөй нафил башка күндөрдү кармабай, жума күнү кармай турган болсоңуз, анда макруh болуп калат. Ошого жумага бир күн 4-чү пайшамбы. 4-чү жума күнү же болсо жума күнү 6-чы күнү кошуп коюш керек. Ошондо макруh болбой калат. Ва ата каракабатан кул азат кылса деген. Эми азыр кул жок да. Азат кылган. Демек иншалла бирөөгө карызынан кутулганга жардам берсеңиз, машалла, Кудай кааласа фазаилди соогун аласыз. Абдулла ибн Амр ибн Ас разияллаху анхума айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Яхдурул жума саласата нафар." Жумага 3 түрлүү киши келет экен да. Фаражын бир киши келет дейт. Хадараха ялгу фадар хиддуху минха. Бирөө келет жумага келипчи, бекер иш менен алек боло берет да. Телефон чукулап отурат. Ал менен сүйлөшүп отура берет. Жумада тиякта имам сүйлөп атат, буга барып. Анын үлүшү ошол эле болот дейт. Угуп алыңыз. Жумага келгенде өзгөчө имам сүйлөп атканда сүйлөбөш керек. Имам хутбага чыкканда минбарга чыгат го, билесиздер го? Хутбага чыгып айтат го. Ошондо бирөө ойноп атса, ойноо деп так айтпаш керек. Ошого да ушга кирип каласың сен да. Тынч отур, даже со, ушунча эле со. Ушинтип беришиге да керек экен да. Токтот деген. Бүттү. Бул мындай да, хутба, жуманын хутбасы 2 рекет намаздай. 2 рекет намаз окуп атсаңыз, бирөө аниде телефон ойнотса, өчүр деп айта аласыңбы? Өлдү да мына намаз онда, туурабы? Бир нерсе десең намазың. Кудду ушу жуманын хутбасы 2 рекет намаздай. Өзү 4 эле рекет болчу, пешимдин ордуна келип атпайбы? 2 рекет жума, мына 2 каяка кетип калды? Хутбага кетти бул. Ошо? Ошон үчүн жумада иншалла заране ага чейин айтып калышыбыз керек. Туугандар. Хутба айтып атканда болду. Ана мына учурашмайсыз, сурамай. Даже бирөө битна чукулап атса, жаса тарап атса, биресе кылып атса, андай кылба дегенге болбойт экен да. Эгер ошондой андай кылба десең, пайгамбарыбыз айткан. Сен ошондой уже кылдың дейт. Мына 3 түрлүү киши келет деп атат жумага. Бирөөсү ушул. ورجل حضرها بدعاء. Экинчиси болсо дуа менен. Фахуа раджулун да Аллах, бул Алладан дуа кылат. Алла таала кааласа берет, кааласа бербейт. Кандай бербегени бир даанышмандыктын себебинен мүмкүн узартып кийин берет, же болсо андан жакшыраагын берет жана башка. Бир киши би инсатин ва сукутин жумага келет, үн чыкпайт. Имам дугат, тынчайт, бүттү, кетти. Бул деген эми келерге чыгып чыкпай жүрө бербейт. Имам сүйлөп атканда да. Түшүнүктүбү? Валам Yatakhatta rakabata muslimin. Musulmandын üstүнөн тебелеп өтпөйт. Az biz o кийин кеч келип алабыз дагы ар бирин баштан өтөбүз да. Мына ийинен отурган болсочу, аны аттап өтпөш керек да. Кайда бош жерде туруп калыңыз. Бирок эгерде мындай отуруп калган болсо, ошонун үстүнөн аттап өткөн пайгамбарыбыз тыйып салган. Ийинден аттап өткөндү тыйып салган. Екеуін ажырап кетеді. Анан не дейді? وَلَمْ يُزَ أَحَدًا Бирөөгө зыян бербесе, فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ Анда ушул бир жума күнү кечирилет, кошумча 3 күн дагы кечирилет, 10 күн күнү кечирилет деди. Алла субханаху ва таала буну айтып койгон, "Ман жа бил хасана фалаху ашру амсалиха" Ким бир жакшы иш кылып алып келсе, биз ага 10 эсе кайтарып беребиз деген. Раваху Абу Дауд ва Ибн Хузайма. Мына китептерде. Абу Муса Аш'ари разияллаху анху айтат. Эртеге күндөр өзүнүн абалында кыямат күнү кайра кыямат күнү бул дүйнөдө күн чыгып күн батып атпайбы? Тияктанда күн чыгып күн батмай деген болбойт да. Бирок Алла субханаху ва таала субханалла бейиштечи жума күн болот. Бейиште жума күн бар, башка күн жок. Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье жок. Аллах акбар. Жуманын артыкчылыгы да, жума.
Эми күн ай болбосо кандай десе, эсеп ошондо Алла субханаху ва таала болжолдотуп берет бизге. Күндөр да ошондой болот. Жума күн келет дейт. Кыямат күнү. Жума күн келет. Ва тухшарул жум'a захра мунира ахлуha. Бул ушундай нурланган, жаркылдаган жума окугандарды машаалла нурлаган болуп келет экен да бул. Жума намаз окугандардын баары. Тегеректеп алышат дейт аларга. Турмушка чыккан кызды көчөгө киргизгенде ушундай кылып келген. Анын ошо нурунда басат дейт мындай. Аппак болот дейт. Жыты миск. Кафур деген тоодан ушундай буркурап келип турат. Жиндер мен инсандар бардыгы көз салып турат. Таажжуб таң калат. Бейишке киргенге чейин. Анас разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жуманын күнү жана жуманын түнү 24 саат бар. Ар бир саатында Алла Таалага таандык, субханаллах, 600 миң киши дозоктун отунан амнистия болуп турат. Аллаху акбар. Куллухум кад истаужабан-нар, бардыгы дозок важип болуп калгандар. Жуманын урматы башкача. Пайгамбарыбыз айткан, жума күнче саййидул айям, күндөрдүн мырзасы ушул. Ва а'дамуха индаллах, Алланын алдында улуусу ушул. Ва хува а'даму индаллах мин йаумул адха ва йаумул фитр. Бул Курбан айттан, Ороза айттан дагы улуу. Ва фихи хамсу хилал, 5 касиет бар. Өзгөчөлүк. Халакаллах фихи адам. Жума күнү адам атабызды жараткан экен Алла Таала. Кайсы күнү? Жума күнү. Ва ахбаталлах фихи адам илал ард. Алла Таала жума күнү Алла Таала адам атабызды бейиштен жерге чүргөн экен. Качан чүргөн экен? Жерге келгенде жума күн болгон экен. Ва фихи таваффаллах адам. Алла Таала адам атабыздын жанын алганда да жума күн болгон экен. 3 болду. Ва фихи саатун ла ясалаллаху фиха абду шай'ан илля атаху. Ма лам ясал хараман. Жума күнү бир убакыт бар, пенде эмнени сураса Алла сөз берет. Арам деле сурабаса болду. Арам деле сурабаса болду. Ва фихи тақуму саа, кыямат күнү жума күн болот экен. Ма мин малакин муқарраб, вала сама, вала ард, вала риях, вала жибал, вала бахр, илля ва хунна юшфиқна мин йаумил жум'a. Караңыз, асман болсун, Аллага жакын периштелер болсун, жер болсун, шамал болсун, тоо болсун, деңиз болсун, жума күнү коркуп турушат экен. Ушу жума кыямат болуп кетпесин деп. Раваху Ахмад ва Ибн Маджа би иснадин хасан. Заиф хадис эмес бул. Имам Ахмад Ибн Маджа риваят келтирген. Абу Хурайда риваят бар, Муслим шарифтин риваяты сахих хадис. Хойру йаумин талаат алейхи шамс йаумул жум'a. Gün сайын эле чыгып атпайбы? Gün айтып атат. Эң жакшы күн чыккан күндөн, жума күнү дейт. Фихи хулика адам ва фихи дахалал жанна ва фихи ухрижа минха. Адам жаралынган, бейишке киргизилген, жана чыгарылган. Да бирөө кошулуп кетти. Бейишке киргизилген. Демек жалпысынан алганда туугандар жума күндү угуп алыңыз. Адам алейхиссалам жаралды. Жума күнү. Бейишке киргизилди. Жума күнү. Бейиштен чыгарылды. Жума күнү. Жерге түшүрүлдү. Жума күн. Адам атабыз өтүп кетти. Кайсы күн? Жума күн. Кыямат болот кайсы күн? Жума күн. Жума күн ушундай саат бар, пенде эмнени дуа кылса сөз кабыл болот. Ошол убакыт боюнча талаш, 2 сөз. Имам минбарга чыгат го, ошодон намаз бүткөнгө чейинки убакыт. Пенде эмнени сураса кайтарымсыз сөз кабыл болот деген убакыт ошол убакыт. Экинчиси асырдан шамга чейинки убакыт. Биздин мазхаб, Ханафи мазхабы ошо асырдан шамга чейинкисин алганда. Имам Шафи рахматуллахи алейх жумага чыккандан намаз бүткөнгө чейинкисин. Экөө деген хадистер да бар. Кээ бирлер жума күнүн целый эле айтат. Бирок мына экөө өтө мындай туурарак ошол. Экинчиси жакыныраак. Айша энебизден риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сураган. Ошол кайсы убакыт дегенде асырдан кийин деген. Gün batayına жақын деген. Себеп Адам алейхиссалам, Адам атабыз жума күнү асырдан кийин gün батайын деген учурда жаралган экен. Жума күнү асыр намаздан кийин
Gün batayın деген, o жарым saat 20 minut kalat go. Oşol uçurlarda deydi. Oşol uçurdagı dua. Хотя бы болбоду дегенде gün batkanga bir 15 minut kalganda mümkün bolunca dua kılıp kalish kerek. Cuma günü. Bir rivayatta gıvır etken canavar, insan menen cinden başka bardığı cuma günü korkup durат deydi. Aytılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا وَهِيَ تَفْزَعُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِلَّا حَزَيْنْ سَقَلَيْنْ الْاِنْسُ وَالْجِنْ. İnsan menen cinden başka bardığı candıklar cuma günü çoçulap duruşatken de. Hani duruşatken? Çoçular. Aleyhim asman, perişte, cer, deniz, toğlar korkup durat deydi çıkmalılar. Ama çoçulap durat deydi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vakt var mı? Andan kim? Savabı sa'i ilal cuma ve tib ve gayri zalik mimma yuzkar. Cumaga hareket kılının savabı. Cumaga dayardık görünün savabı. Jana atır sevinүүнүн savabı. Jana uşuga okşogon. Taza giyinip, tırmaktарды alıp, misvak же pasta щетка менен сакалы чачы бар болгондор азмас аларды жакшынакай майлап, сүртүп дегендей, тарап дегендей. Жаңы болсо да таза кийим кийип. Алла Таала Кур'анда айткан: "Я юхаллазина аману ида нудия лис-салати мин йавмил жум'a фас'ау ила зикрилlah ва дарул bay. Zalika khayr lakum in kuntum ta'lamun." Cuma suresi 9. ayet. Cuma деген сүрө түшкөн. 114 сүрөнүн бирөөсү никене? Suratul Cuma. Cuma. Madina'da Cuma meçidi var. Mescidül Cuma. Cami meçid var da. Peygamberimiz birinci Cuma okuyan yer, o yer. Madina'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar menen en birinci Allah Taala muşa farz kılganda Cuma'nı okuyan yer, oşol yerге meçid salıngandağı meçidin atını Cuma meçidi dep ыйгарылган. Tarıхты эстетет. Ал жакын эле немеге? Куба. Куба мечити көрүп каласыздарбы? Мадинага ажыга умрага барып калгандар. Куба мечиттен жакын эле. Куба мечитте Пайгамбарыбыз 14 күн туруп, бул жака карай жөнөгөндө, ошол жерде жума фарыз болуп, Алла субханаху ва тааlanын өкүмү келген да бул. Өкүм мындай дейт: "Эй имандуулар, качан жума күнү намазга нудия чакырылса, азан айтылдыбы? Fas'au ila zikrillah. Allah'ın zikrine şaşılgıla. Cuma namazı Allah'ın zikrine, hutbaga şaşılgıla. Vadarul bay sodanı taştagıla dedi. Azan aytıldıbı, sodanı toktotunguz. Hem azan aytılgandan keyin sodanız adal bolbay kalat. Sebep Allah buyruk berip atat. Oşol üчүн. Adal bolbay kalat, bilip alыңыз. Adal bolbay kalat. Azandan keyin adal bolbay kalat. Dalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Egerde bilseňer gana, bul sizlerge öte jakşı ele deydi. Fa iza qudiyatus salat fantashiru. Cuma namaz bitdibi, em Allah'ın rızkını izlegenge tarqap ketken edi. Bugün cuma putta asıp jakşı. Jok, rızkı izlep ketken edi. Biznes başlagан adat da. Ne dedi? Ona Müslüman uşu. Biznes totat. Başla degende başlaydı da. Uşunu Müslüman deydi. Başı yegende Müslüman deydi. Sübhan azan aytıldı. Mında o fuqahalar, alımlar mınday dep dagы aytkan. Ekөңөр жумага кетип атасыңар да. Кетип атасыңар. Түшүндүңбү? Бирок жумага кетип атасыңар, точно. Экөө содалашып кетсе боло берет деген. Түшүндүңбү? Бирок отуруп алып алды берди, болбойт уже. Ошон үчүн ушундай момент болуп калса, басканча деп кое бер. Не деп коюш керек эле? Жумага басканча. Жумага басканча сода канча? Түшүр дейсиңби, көбөйт дейсиңби, качан берем, рассрочка дейсиңби, нак дейсиңби, сүйлөшүп кете бер, эчтеке эмес, проблема жок. Бирок басканча токтоп калып болбой калат.
Айтат, Язид ибн Аби Мариям айтат, Абай ибн Руфаа жолугуп калды, мен жума бараттым эле, айтты: "Эй, абшир, фа инна хутак хадихи фи сабилилlah." Жума кетип аттым эле дейт. Алла жума күн билет да. Кушкабардуу болуңуз, сиздин бул басып баратканыңызчы Алланын жолунда деп айтты. Biz Allah'ın yolu Türkiye 3 günde bilip alpız da. Orta Cuma'ya vargandan Allah'ın yoluna girip durmayız. Allah'ın yoluna çıkası mı degende biz Türkiye 4 ay, 40 gün, 3 günde için ol. Görse Cuma'ya vargandan Allah'ın yoluna geldi. Cuma'ya basıp vargan kanday gene? Allah'ın yolu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. Man igbarrat kadamahu fi sabilillah fa huwa haramun alan nar. Kimden iki kadam Allah'ın yolunda çangdasa Allah dozoktan otuna haram kılat degan. Tirmizi'nin rivayet. Man igbara kadama fi sebil harramahullah alan nar. Bir rivayette kimden iki kadamı Allah'ın yolunda çangdasa Allah anı özün dozok notuna haram kılat degan. Dozok notu tiyibeyt ağa degan. Peygamber bir hadis aytat: "Man ihtasala yevmel cuma." Kim cuma günü gusül alsa, summa labisa min ahsani siyabihi. Keyin giyimin qarap gördü, eng жақшысын giyse. Wa massa tiban kan inkana indahu. Eğer de atırı olsa, atır sevinse. Summa maşa ilal cuma, keyin cumaya qarай jönöse. Wa alayhi sakina, özün toktoo alıp. Wa lam yatakhatta ahadan wa lam yuzihi. Biröөнү dagı atta ötpese, biröөгө ıza jetkirбесе. Summa raka ma qudiya lahu. Kudayım nasip kılgança namaz okusa. Summantadara, keyin otursa, kütüp dursa, hatta yansirifal imam namaz okup bitkenge çeyin gufira lahu ma bayna cumatayn, iki cumanın ortasında bar günü geçirilip ketedi. Bar günü geçirilip ketedi. Ha bir yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kudum şundayla rivayet gelet. Anlı mınday değil. Kim cuma günü gusül alıp, mümkün boluşunca tazalanıp, eğer de çaçı sakalı olsa, alarda maysı köp, jana жақшы atırından sevinip, iki adamды bölüp oturbay. Mında çet az iki adamды bölgön degen azır kınday da, atta ötpey. Ağa murunku cumada uşu günü cumaga çeyin günleri geçirileti. Emi en bul ulu soğuptuğumuz hem. İki rivayet var. Aus ibn Aus degen sahaba aytat. Radıyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul, Peygamberimiz bunday deb aytkan nuqamın deydi. Man gassala yevmel cuma ve iqtasala. Kim cuma günü жақшылап жуынса. Ve bakkar ve ibtakara. Jada erterek barsa. Ve maşa ve lam yarka. Basıp barsa, uloğa minbese. Ve dana minel imamga жақын otursa. Fastama'a ve lam yalgu. Kunt koyuğup, beker iş sözmen alektenbese. Kana lahu bi kulli khutvatin amalus senetin acru siyamihi ve qiyamiha. Anın her bir kadamına bir yıl oroza tuttu, bir yıl tünü boyu namaz okup çıktı diye soğup yazılat deydi. Her bir kadamına. Üyünen bardı o. Her bir kadamga bir yıl oroza tuttu. 10 kadam taşlasanız 10 yıl, 100 kadam menen barsanız 100 yıl oroza tutkan soğun alasız. Plus 100 yıl tünü boyu namaz okup çıktı diye soğup da yazılat. Gündüz oroza emez, tünü boyu ibadatı da var, namazı. Allah. Bırak buna işlerdi kılış gerek. Kusuna alış gerek. Erterek barış gerek. Kebirler bakkara vaptakara degeni kim erterek barsa ne kılsa deydi? Sadaka verse deydi. Cumadan aldın. Cumadan aldın, sadaka verip koş gerek eken. 10 son berip koyunuz. 100 son berip koyunuz. 1000 son berip koyunuz. Emi ki mümkünçülüğüne jaraşa. Kança verse oşunça köp alat. Bir beçereler toltura. Yoksa sözde göçödегі tilemçiler gelemez. Özünüzlere tanıganlar var. Em bankın berip koyuşu. Oşo da esepke alınlar. Kotor örgeningizden. Oşondoy go dep aytılgan deydi. İmamga жақын unçukpay, azırkınday biri-biri menen uruşpay, talaşpay, beker söz menen alektenbey, imamga kunt koyup otursa da, her bir kadamga 1 yıldık oroza, 1 yıldık tahajjud. La ilahe illallah.
Ушундай эле Абдулла ибн Амр ибн Ас разияллаху анхудан да риваят бар. Ал Ахмад, раваху Ахмад да, риджалуху риджалу сахих. Бул болсо Абу Даудта да, Тирмизиде, Насаи, Ибн Мажа, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, Хаким бардыгында келет. Сахих хадис балдар, тугандар. Эмне үчүн мына жерде пайгамбарыбыз ман гассала яумул жум'a вагтасала деп алымдар айтышкан. Себеп эми мурунку жокчулук учурларда жакшы жуунсун дегени, жумада эми адамдар топтолот, бардыгы келет. Кичине бир жуунбай жүрүп кичине жыттанып калбасын деп атат да. Ошон үчүн бекем жуунсун, таза жуунсун, жакшылап жуунсун деп атат да. Вакыт болуп калдыбы? Жумага эрте баргандыктан соопторун угуп алыңыз. Абу Хурайра риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ким жума күнү гусул кылып, андан кийин алгачкы убакытта эртерээк барса, төөнү курбан кылган сообу берилет дейт. Факаннама карраба баданатан. Ким андан кийин барса, уйду курбандык чалган сообун алат. Андан кийин баргандарга койду, андан кийин баргандарга тоокту, андан кийин баргандарга жумуртканы соо азайып кете берет экен да. Кийин имам хутбага чыкканда периштелер ошо хутбасын укканга кулак салат экен дагы, сооп жазганды жаап коет экен. Кечигип калдың эмбияга эми кечирип кой дейт экен. Эртерээк барыш керек. Биз постоянно ушуга адат кылып алганбыз да. Карап, учма учушу 1:30 кирип чыга коюшубуз керек да. Кичине бирде келсең бир нерсе болосун, бу бир жумада бир жолу келип атасың. Мечитте имамдар машалла аябай даярданып айтып атат, тигинтип атат. Ошон үчүн иншалла бирде ким бараткана туганда? Барабызбы иншалла? Эртерээк барабызбы? Алла таалам кабыл кылсын. Мурунку муун, асыл муун мындай болгон экен. Саарлыкта дейт, жума күнү саарлыкта. Адамдар чырактарын көтөрүп жумага жөнөйт эле дейт. Айттагыдай дейт. Айт болгондо уйку жок го. Көзүң атсаң эле кайра деле таң атпай эле кайра. Айтта муну майрамда, айттачы. Мурунку адамдар ушундай дейт. Көчөдө адамдар толуп калат эле дейт. Жума күнү. Жумага ушу соопторун эртерээк алабыз деп, эрте менен башташат эле мындай. Анан азыр эми бул колдон чыгып кетти дейт. Азыр эмне болуп кетти? Азыр эми колдон чыгып кетти. Алла таалам тугандар баарыбызга тоофик берсин. يا الله يا الله يا الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Soru var. Vaqt boldu bolekpe? Damla men sizde 4 ay davatta jö jamaatта көргүм келет. Siz менен чогуу чыксак дейм. Planda barбы? Ыңгай суроого кечирип. Жок, ыңгайлуу эмес, нормальный суроо. Меники мындай болуп калды. 4 ай эмес, 1 жыл болуп калды туганда эми. Анан бир жерге эмес, постоянно ошо тынымсыз болуп калды. 4 айга барып чектеп отурган болсо,